Polisi muri Kenya iravuga ko abana 14 bitabye Imana nyuma yo kugwirirana ku kigo cy'amashuri abanza cyo mu mujyi wa Kakamega. Muri Malawi, urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwagize impfabusa amajwi yavuye mu itora rya perezida ryo mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2019 rwategetse ko rikorwa bundi bushya kubera ibitaragenze neza. Muri Afurika y'Epfo hatanzwe impapuro zo guta muri yombi Jacob Zuma wahoze ari perezida ni nyuma y'uko atitabye urukiko avuga ko akeneye kwivuza. Daniel Arap Moi wabaye perezida wa Kenya igihe kirekire yitabye Imana uyu munsi kuwa kabiri. Yari afite imyaka 95. Abari bamushyigikiye bamufataga nk'umugabo w'impuhwe naho bamunengaga bavuga ko yategekesheje igitugu. Imbere mu gihugu no hanze, Moi yanenzwe ihohotera ry'uburenganzira bwa muntu, ikimenyane na ruswa. Naho guverinoma ya Uganda yizeye kuza kuba kabiri umubare wa mukerarugendo basura ikiyaga cya Bunyonyi nk'uburyo bwo gutsura ubukungu bw'akarere giherereyemo.